U prethodnom videu smo napravili koristan makro, ali ako uvek unosimo nove porudžbine za proizvode C, D, E i F, verovatno bi bilo jednostavnije kada bi klikom na jedno dugme mogli da unesemo sve proizvode odjednom u glavnu tabelu. Da bismo ovo uradili, izmenit ćemo postojeći makro. Kliknut ćemo na karticu View, Macros, pa na View Macros. Otvorit će nam se prozor unutar koga imamo mogućnost da pokrenemo određeni makro, dobijemo uvid u snimljene aktivnosti, da izmenimo makro, da ga obrišemo, kao i da uđemo u opcije kako bismo promenili ili uklonili prečicu i opis makroa. Kliknut ćemo na Edit kako bismo izmenili postojeći makro. Otvorit će se novi prozor koji izgleda kao potpuno novi program, što on zapravo i jeste. Ovde imamo priliku da vidimo kod koji izvršava sve snimljene aktivnosti. Ne brinite ukoliko se nikada ranije niste sreli sa nečim sličnim, jer nećete morati da postanete programer kako biste izmenili makro. Za početak je potrebno da znate da se sve što je snimljeno nalazi između ove dve oznake, sub i end sub. Zatim da zaključite šta je potrebno da uradimo kako bismo dobili ono što želimo, a to je da jednim klikom makro odradi čitav posao za nas. Ukoliko sav ovaj kod uradi naš čitav postupak ubacivanja jednog proizvoda u glavnu tabelu, a nama je potrebno da se ubace 4 proizvoda, onda je logično da prekopiramo ovaj sadržaj kako bismo ga imali 4 puta unutar ovih sub oznaka. Sada ćemo to i da učinimo. Markirat ćemo sav ovaj kod, pritisnuti Ctrl C kako bismo ga kopirali, zatim ćemo kliknuti na prostor ispod koda i pritisnuti Enter kako bismo napravili razmak. Pritisnut ćemo Ctrl V, pa pritisnuti Enter, ponovo Ctrl V, pa Enter i još jednom Ctrl V. Sada posjedujemo 4 puta instrukcije za kopiranje poručenih proizvoda u glavnu tabelu. Naravno, mi ne želimo da kopiramo 4 puta isti proizvod u glavnu tabelu, već svaki put drugi proizvod. Da bismo ovo promenili, potrebno je da napravimo male izmene u svakom od 3 kopirana dela koda. U prvom, originalnom delu koda komanda koja govori Excelu da pređe u prvi naredni radni list kako bi se iz njega prekopirale vrednosti u glavnu tabelu je komanda odaberi sledeći radni list u odnosu na aktivni. Obeležit ćemo taj deo koda u drugom delu i pritisnuti Ctrl C kako bismo ga kopirali. Pritisnut ćemo desno pa Enter kako bismo prešli u sledeći red i pritisnuti Ctrl V kako bismo nalepili kopiranu komandu. Pošto se sada nalaze dve iste komande jedna do druge, kada makro bude ponavljao drugi krug postupaka, umesto u prvi naredni radni list, pomerit će se za još jedan radni list u desno kako bi iz njega kopirao podatke. Sada treba da dodamo još 2 ovakve komande u treći deo i 3 u poslednji četvrti deo koda. Dakle, Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V. I u poslednjem delu 3 puta Enter, Ctrl V. Sada ćemo da kliknemo na X kako bismo ponovo mogli da vidimo naš radni list. Pritisnut ćemo našu prečicu za pokretanje makroa, Ctrl D, i kao što vidite, dodali smo sve proizvode u glavnu tabelu. Kada su u pitanju makroji, potrebno je i da znate da, za razliku od drugih postupaka, ne možete da koristite opciju Undo ako pogrešite, tako da koristite makroje pažljivo. Za kraj ove vežbe i samog poglavlja ćemo da napravimo dugme na našem radnom listu, koje, ukoliko se klikne, pokreće makro. Ovo može biti veoma korisno ukoliko neko ne zna šta tačno treba da uradi, pa toj osobi jednostavno maksimalno pojednostavite stvari da treba samo da pritisne jedno dugme kada unese podatke za proizvode. Prvo ćemo obrisati unete podatke iz naše glavne tabele kako bismo mogli da ponovimo postupak. Obeležit ćemo sve redove do reda 18, kliknuti desnim klikom miša i odabrati opciju Delete. Zatim ćemo otići na karticu Insert i odabrati jedan oblik i uneti ga bilo gde na radni list. Unećemo tekst pritisni dugme, a zatim ćemo kliknuti desnim klikom miša na njega i odabrati opciju Assign Macro. Odabrat ćemo naš makro i pritisnuti OK. Kliknut ćemo negde sa strane i ako pređemo mišem preko dugmeta, primetit ćete da se kursor promenio u ruku. Ukoliko kliknemo na dugme, primetit ćete da se makro pokrenuo i da smo zaista uneli sve proizvode. Nadam se da vam se sviđa mogućnost automatizacije postupaka u Excelu uz pomoć makroa, a u narednom poglavlju ćete naučiti kako da sarađujete sa drugim ljudima na istim dokumentima.